clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule ogas ni somni pasari sang ni somni parukania khovel boina chanchin tharlang sar zualte ilo ngai thaliangu US President Donald Trump kai shwai sarkar in ram danga tanga lut turte khwa khirna kalpui chun jom zela hewang hian khovel puma visa deal tu tana hun bi siampo ti topri ani tholeni khan State Department thupuang tu chuan khovel pumpuya US Embassy le Consulate training thar an nei dona wangin visa appointment te hi he training mila siamrem ani tur thua soi Trump chuan ramdang mi lut te khwa khir le anrama umte no chu na kalpuya an malak na hnuaya visa le green card su sak emo visa deal tu te no sakemapo atam hle politics lam le US thian tha Israel in Gaza abeidu lo na wanga Palestinian thlopna lantirna kai hnoite chu anol sak chanan tel khwa khirna hi ram chung himna ti thana turani thu soyani hetila hian Trump sarkar in khwa khirna siam hian dan lama beilet po to ka karlemta zirtomni khan US judge pakhat chuan ram somsari panga tanga pem tumte visa pek lo tura sarkar policy siam chuan hnola Secretary of State Marco Rubio chan policy siam tu hian dan in thunei na pek pielam amang ni in a soyani visa appointment ti khomon ani awang hian US Embassy le Consulate sanga interview nei tura hun ruat te po siam rem ni in interview le hun tur chu la hriat tir an la ni don ti an tar langani US sarkar in ramdang mi lu te khwa khirna kalpui hi human rights group te chuan soi selin clear shanna ani thu le zalen na dal tu ani ti in an dem na chaleya rights group te chuan he khwa khirna hian US chunga himlo na asiam zong ni nan soi tama hian kumsak ni somni palia in thandona campaign lai khan dan lowalu te ti top chu aw la bera amang tel ani kha Pakistan khopui Islamabad ta sarkar damdo inlian pakhata nimin jing khan kang me chuaka nausen som pali an thi ti thunei tu te chuan soi kang me chhuana hi Pakistan Institute of Medical Science a chhong thumna nu le nausen golna gynecology watani kang me chhuala hian wata nausen piang hnim som panga numa nausen pakhat chu doctorin a chan man ti PIMS thupuang tu Dr. Aniza Jalil chu na tarlang thunei tu te chuan chian na thlen hnu hian chan himna na thok tu te chu amuna hian an thleng hal ti tar langa kang thel lir thei paruk le ambulance pali an thok chuakani kang mei chuak po an thlen hnu loka an thunun thei hal ni in an soibok he thil thlen dan chui chiang tur hian additional deputy commissioner general kai shwai committee din ngalani bok PIMS thupuang tu Jalil chuan jingdar sari vela kang mei hi chuak ti asoya electric short circuit wanga chuak ni in adna alan thu soyani Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif chuan damdo ina chiana thleng chu poya ti thule nausen thi chung te ator pui thu soya chiana thlen dan chu luk le rang taka chui chiang tura thunei tu te hriat tir thu soi he damdo in hi tun hnaya zela tang mek Prime Minister hlui Imran Khan hrisel na din hmun en fia tura an hroina hmun kha ani bok ani Iran le Oman chuan Strait of Hormuz a longkalna tur kong thar man anrem ti ni in Iran chuan a soya hemirual hian Hormuz Strait chu US le Iran in inrem na an lo siam tonga US in amo phurna alhen ma chu hon ani lo tur thua soibok Iran Deputy Foreign Minister Kazem Kharibabadi chuan tholeni khan terana he tui pui kong en kol dan tur ro manna an soi ho nuwa he thu hi apuangani Iran le Oman hi heti puikong Hormuz Strait kam naya ram an nia karing mo za chung tui puikong puimo enkol dan tur hi an lo soi ho towa tui puya bom mine phum te then fai dan tur an soi ho bokani gari babadi chuan he tui kong thar an rom han hi Iran tui pui huam chung atanga lu turania chuana po a then chu Iran tui pui huam chung bokani tur thua soi longkalna tur kong hi kilometer som pakhat point pathum vela zaw aniang ti pui kong thar en kol dan tur hi an la rel le don ti an soi bok ani New Delhi a thale September ni som panni le ni som pathuma BRICS roi tu te Inhmuhkhawm na lian tak om dona India sarkar chuan ala puang chiang lova mase Bharat mandapam a nei ani mela
hem hun hi kumsang ni som ni pathuma G20 summit nei na mun kha ni BRICS a hian member pa ngai som le pakhata noma partner ram som anum bok India chuan ram som le pakhat zongjong chu som na thon veka member ni lo ram then khat po som tel bok BRICS ram som le pakhat zinga pariat te chuan an ram ayo in an ho tu ber rontir an rontir rin ania Russia President Putin China President Xi Jinping le Iran President Masoud Pezeshkian te chuan local don ani chuba ka South Africa President Cyril Ramaphosa Egypt President Abdel Fattah el-Sisi Indonesia President Prabowo Subianto le Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed te pon local don ani Brazil atang chuan Foreign Minister Mauro Vieira local dona President Lula chu local mel lawani October 30 Brazil in thlan om don wangani UAE atang chuan Crown Prince Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan localang Saudi Arabia chu BRICS member ani MT ala chiang lova anho tu sang ber alau kal mel lo thungani partner ramatang point million tak takan local dona Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim Cuba President Miguel Diaz-Canel Belarus President Alexander Lukashenko Kazakhstan President Kasim Jomart Tokayev Nigeria President le Uzbekistan President te antel donani Uganda atangin Vice President local dona Thailand atangin Prime Minister Vietnam atangin Prime Minister local bukang Bolivia chun anayo tur anlapuang lo thung member ni loram somna bi ka Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman chu BIMSTEC chair ani angin local donani chuba ka Burundi chu African Union President ani angin Philippines chu Asian chair ani ang bokin Uruguay chu Silak ho tu ani angin le Bahrain chu GCC chair ani angin som ani bok he samithi Narendra Modi sarkarin athen voi thumna ani towa sangni som paruk le sangni som ni le pakhata an thleng towa sangni som ni pakhat kha chu covid wangin online an ti ani he samithi poimo hlea achan chu SAC indona ala umrenga BRICS member Iran le UAE chu Inhmuhkhawm lam anni hewang hian kumtira foreign minister te Inhmuhkhawm na pot chuinangan siam theilawani he samithi SCO summit zo kar ni nuwa omdona SCO a hian India China Iran le Russia te chu member an nia G20 summit America a nei tur thlathum ma ombokani America President Donald Trump chuan BRICS a beina salheya poisa tharan siam chuan a semang ati hialani BRICS office nget le Indian mumal anei lova mase new development bank le contingent reserve arrangement andina member ramte intran puiton na tur ani don boka ani US Hneh theitu turom chunchu kumsang ni le pakhata khan investment bank lar tak Goldman Sachs and chief economist Jim O'Neill chuan khovel economy zirchian na poimo takania azirchian na chuan Brazil Russia India le China ten khovel pumpui sumde chua angong an nei len ziate atar langa Jim O'Neill chuan achunga kan soiram pali te khi BRIC ti mingpe in azirchian na paper thupuya building better global economic BRIC atia kumsang ni somnga vela chuan hengram pali te hian ramau sain tel khom G7 te chu le pelin khovel economia ro anrel to arin thu te po he research paper a hian atar langani kumsang ni le paruka chuan hengram pali foreign minister te theu chu New York UN General Assembly chim pain anin khom ta official lova anin mu khom masakna berni in BRIC Paul din dan tur le thil dangte han soi hota kumsang ni le pakwa official takin atum khatnan BRIC ram te chuan ya Catherine ba khopui Russia rama anin mukhom ta BRIC chu official takin juni som paruk sang ni le pakwa din aloni ta ni kumsang ni soma South Africa chu BRIC zom tura som ni in alo oa BRICS aloni ta ni BRICS a hian member ram som pakhatanom meka tuna member ram te chu Brazil Russia India China South Africa Egypt Ethiopia Indonesia Iran le United Arab Emirates te anni Brazil President Lula da Silva chu chairman ni mekin chairman hi kumtin anin thlak thin nakuma India chu chairman ani veang
kumsang ni som ni le peruk BRICS summit chu India in athleng ve don bokani oil nga le ram hausa Saudi Arabia chu BRICS zom tura som ni in member nga soi ni photo ma se official takin BRICS azom thu alanem gedlo US nen anin zom na athata wangin azom she deuh ri ani ber mel BRICS zom ve du ram hi som thum le pani velanom meka heng zinga ram som ni le pathum te chuan deal na an thelu to an deal na ngai tu meka ni BRICS zom ve du zinga hian Uzbekistan, Bahrain, Malaysia, Vietnam, Turkey, Belarus, Sri Lanka, Mexico, Thailand le Kuwait te chu BRICS hazom chak zual an ni India le Brazil hi member thar lak lu konga an phim khura muang changa uluk taka BRICS du dan nga khosa thei tak tak tur te chau he pola hian lak lu an dua Russia le China ero chuan member tam le Polian an dua member rampo an du uluk vak lem lo thunga ni Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Vietnam, Uganda le Uzbekistan te chu BRICS thopui le thop tu ram partner countries an ni mek bok BRICSian ahwang zau zelin BRICS outreach le BRICS plus kaltlangin member ni ve kherl lo som bik ram te chu in biak na an nei pui thin bokani tuna BRICS ram som pakhata mishing om zong zong hi khovel pu mishing zat atanga chuta azat ve don velan ni khovel sum de chua mun lia thena mun khathi BRICS ram te de chua ani bok khovel pum pui zau zong atanga chuta za som thum le paruk vel hi BRICS ram te zau zong bel khomani khovela rare earth minerals om zong zong za som sari pani vel chu BRICS ram ten an kola China chuan anga fal hle khovel oil lei chua zong zong atanga chuta za som li pathum point paruk hi BRICS ram atanga chu kani khovel lungal thei za som sari pariat point pani vel chu BRICS ram atanga chu kani bok khovel in sum don ton na hlut zong atanga chuta za som ni pali vel hi chu BRICS ram te wangani BRICSian Global South ram te chuan khovel in rel bol na o chu in danglam na thlen se khovela ram pani khatlek in luling takom lo se ti chuan du dan ania Global South ram an ti te hi khovel chimlama te ti na mai nilovin ram chang kang mek te soina ani ber soidan le pomdan ai nang lova fel fai taka soi fia na lo na chungin ram hason mek za sum thum le pali te soina nia ngai ani bera chuti rual chuan Global South ti hian China le Gulf ram house tak tak te po a huam loi si ti hriat tel a thaba ko me kumsang ni som pali a khan ram chang kang chho mek te tan bik New Development Bank an dina Shanghai China chu amun puyani NDB hian Global South rama project za som ni chuang dollar billion som thum le pakua hu chu apom to a BRICS member rama an finance ministry te tang rual chuan he bank hian in kol mek NDB hi BRICS ram te World Bank tluk pui kan ti theo me ma se World Bank nen chuan khai khin rual ero alani chi alawani World Bank hi chuan loan trillion khatvel apek chuak to ani tunhaya BRICS ram te hian in sum don ton nana US dollar man anina sabik lu tuk chu tha tilovin member ram te chuan ram poisa manga in sum don ton turin ma an la chona seviawa asul su tu chu China le Russia ni in anin dorna po Russian poisa rubles le Chinese poisa won an manga thina khovel puma in dor ton na za sum kwa vela hian US dollar man ania khovel market hi US dollar in alo bet ne viau ti se tu te kan ni khovela foreign exchange reserve za sum ngale pakwa vel hi US dollar in bokani tunhaya BRICS in poisa in trom man antum don nioma soite oma Trump chuan BRICS ram 10 common currency an man chuan BRICS ram te bungrua US luta tariff 100% bituka alo vauve vat ani kha ani nataka chuan dollar pai thak hi thilol sam ani don lo chu wangin poisa inang man ai chuan BRICS ram te hian anram poisa mangin anla indor zel ri arinom BRICS ram te hian khotlang ram te man lar poisa in thon na Swift payment system aya BRICS pay le BRICS bridge te duan chawan tum mek boka hei hi hlotlin chuan BRICS ram te in kara in sum don tuna konga ol sam le rang zokin US dollar ni lo an ram poisa chu ol sam takin an transfer zung theyang an tumber chu US dollar a in khat lova sum don kal puyani kumsang ni som ni pali akhan khovel ram sang te in sum don ton na hlut zong chu dollar trillion som thum le pathum velania BRICS ram te in sum don ton na hlut zong chu dollar trillion khat vel ni in bungrua
dollar trillion nga point pakwa hu vel BRICS ram te hian ram sang sangan thon chuaka chu khovel thil thon chua zong za som thum don vel ani khovela thil thon chua zong za som thum le pani vel chu G7 ram te thon chua ani bok thamasa BRICS summit Brazil ani ya khan tam chu BRICS ram shwai tu te chuan tam chu atarif wangte Iran abom wangte Gaza ami makdoi tam tak real drama ada wangte in an dem thuan puanga Palestine chu ram shan lak ani an thlobok tunai Donald Trump tarif awang hian BRICS ram te an tangrol sotin alang mek India le China po an tanrol pha sot bok China chuan India lo nei tu te mamo le tha akhwa khirna tunai ya atinep sota India urea alut tam theita India hi khobela urea alut tam birram ani mek India pon tunai a Chinese khwal jin te tan tourist visa ape chuak vele bokani kha mane India chuan diesel tam tham tak China rama athon lut boka China diesel lena thin chu sanction ani awangin Indian long diesel phur chu China lama kaltir ani tani India le China hian ramria in sum don ton na po chun zom le an tum don ni in alang chho mek bok China electric vehicle siam tulian BYD le Indian company Adani group te chuan thodun tumna an nei meka inrem na an nei thei chuan India electric vehicle a man tur battery siam chu aniang PM Modi chuan SCO summit Tianjin China nei tur chu August ni somthum le pakhata achim dona heta hian Xi Jinping po amumai theinia report ani Chinese ambassador to India Zhu Feihong chuan mani khan eksa mi in luling chu in chikhat ipek chuan mel khat achu sakang che tina posa Trump ati chanani Chinese foreign minister pon Trump chu ram dangte opna na tarif manga apua India an thlopna ani em kan shilova ma se India le China hian Trump che zia hi an lo elo ve ti ero kan se thei India le China te hi injinga inkom nge viau hal tura be se san lutuk chi ero an ri lawang China zia country a India hian ring hal he ngam don lo ti siat a thome ma se mel mai nang nei ram te hi in nge vak lo chung poin an ram ta na thatura chuan an tangrwal viau thei thotla ti hi history in min zir ti rani history repeats itself an ti chu a thleng le mek ani mayam chiang zokin kan siat chawarinom July Thla BRICS summit a khan PM Modi le Brazil president Lula da Silva te thil soidun poimo tak chu in sum don ton na chungchang ani rampani te him sing tamna ve ramason mek ve tariffs za som nga tur ve an nia mani loka po Silva hian Modi chu phone in a ron bia Trump tariff ma chon dan tur le thil dangte an soidu nani Silva hian China po bia ka tumbok Vladimir Putin po India tlo tura so mania defense le Trump tariff bok chu PM Modi ne na an thukel poimo ni tura ngai ani Russia India China pol po hian Inhmuhkhawm na nei a malak dan tur rel an du thu ram pathum te hian an soi vek to bokani Trump du thu sam chu tariff ti sang chiamila lau thong se US ta na lok tur trade deal min nei pui se ti hiani he tektik hi Japan EU le South Korea te chuan lo tling takin amanga India ero ateu lo mai Trump hian atarif mangin atum lo dewin BRICS ram te atan rol tir me kani BRICS ram te sum don na lut zonga tanga chuta za som pali vel chau hi an ma ni in kara virvel alania thon chuak na saber China thil thon chu za pakwa vel chau hi BRICS rama thon chu ani bok awmzia chu BRICS ram te hian an ma ni in kar a in BRICS member ni lo te an sum don puina sa jok ri ani hei wang hian tho na thajok ne na anin sum don ton na ti zau bil zel te atula chumilam hoi chuan an kal don nia ngai thein thil awm me kani BRICS ram te anin sum don ton na sa chuan BRICS rama sum virvel alo tamanga an economy alo kang chawanga he pol hian changkan lam apan chho thei do na ni US in khobel in sum don na aop ne lutuk lo do let ve thei tur chuan economy atanga bultan angai tlatani BRICS ram te hian an economy ti ma son na ko nga tho na thale zual an mamoa chu tho na tha chu tam wang hian an nei chome kinalang ta ni an ri hluai anga an rile don nge an tangmar pa don ti chu hunin aron shrilang chu kan school kalai khan UNO chu khowela pol lian ber le rem na siam tu ni thu te kan zir thina kan lo zir tel lo ero chu ramho sa le thil ti theila ka chuan a chengkol ngoi tla thin ti hiani hewang hian US in ling lutuk do ngam pol hi khovelin amamo hle BRICS chu tiang pol chu ron ni chho thei takang mole tuna hian kong di kan zo tan don ni na langa chu ti rual chuan thilin lumlet chak zia hreng bokila
Trump hian BRICS ahua hi amak lova ama do le ta dem ngam tu an nitlatani soitur ta thambe ngai lo White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Trump hian BRICS in US du dan nilova thila ti chuan atu langin ma alak ve zel tur thua soyani atu langin ti hian bom thlak te ahwam le pekem ti ero hriat vani su bom thlak hi Nobel Peace Prize don na ni chuan Trump hian a thlak le du nge yang poimo ta ber mai chu BRICS ram te tanrual na hiani hemi konga hian ram lian India China le Russia te hian poimo tak zet BRICS ram dang te hui khoma tanrual pui turin mo phuna sang takan nei tundin huna chuan khovelin BRICS si Trump le nei to in luling ti zia turin be seina nen a thlir me kani India le US buaina be bom Donald Trump thumal ngai nat ber chu tariff ti hi ni in adota sanction ti ania apathumna chuan deal ti hi ani le mai ome India bungrua Trump tariff tharza somnga hi August ni somni le pasari atanga man tan tura ti ani hemi ma hian tariff ti hiam turin India nen injem na engi motal an ne angem ti chu kan ngai chang thup mai ani khi Trump hian trade deal abe seya India hi huna pe ni te pon angai theome rampani te in bele tura ti po Trump chuan asoi bo le ti tia anin bedon em engtika nge ti hriat ani ri lo India pon atum ruknan in biak na nei le ala be se ve fana September tha PM Modi chu UN General Assembly chim turin New Year ka zin dona Trump po atil dona anin mungei dona ni India le US in trade deal an nei thelo chan lian tak pakhat chu India in US atanga lo lut eile in lam a tariff ala sang nu tu khiania US chuan Indian a tariff la khi tin hiam se US CMA tur lam thil te chu India lut tam se adua India hian US chu thei to pa dor ve in lir theila male thil dang then khata hriat thiam na pek atiam ve na chungin US alungoi theilawani Trump hian thathum chung chu Chinese bungrua tariff thar mangri lo turin thuthluk na asiam lea tun hi Chinese bungro tariff adilei tum ni na anita China hian US a thil siam chuak tu temamo rare earth minerals ani tama hei hi Trump dor nan amang tangkai thiam hle anmamo kol tu chunga chuan zangai na Trump chuan alan tir le tariani hei baka hian American te khu Christmas dona an bazar na sa theilea Christmas dona Chinese bungrua US in alak lu chu apung hle thin hei wang hian Christmas dona thilman atolo nan tariff hi adilei ri ni in alang bok India hi lu lul kan tia then khatin apakar kan ti bok ngai tu chen chuan chan le wang om lo ani bik lo ti kan sa theyang Indian trade policy a hian ram dang le nam dang in India ram market an ran lu chil na satur laka in vena in mun poimo ala changa India hian kumsang ni somli le pasari ram chang kang ni ve thei atum ti kan se ve ko me hemiatan hian ram dang atanga thil la lut hum lawa India ram nge ya siam chole thar chua in to dela thil thon chuak tu lian tak ni adua atum me kani Trump du dan le India thil tum ain kalani tundin huna khovela thil thon chua zong atanga za pani potling lo chau hi India ram thon chu alani ama bak ero ala ko viau India hian nakin hun athlira Trump anga hlok na uma indor ton na manga ram dang inrem na zia pui zung chi ani lem lo mana tanga India je pakhatani ve bungrolak lu lama India ain hon zaw lu tung du lo na chan le chu ram dang ten India ram chu asum de chu adan konga te anom zui lau na nei wangani tunma ai chun India hiram dang ten in sum don ton na konga ain hong to viau zok na chungin tunma in British so op na lo tuar to ania colonialism lam hoi thei tur laka film khurna ani mithiam then khat Indian trade policy thalo tipo tam tak anum ve ram dang ten in sum don ton na lam warzwal set thil chang kang le thazok India lo lut tamanga an thil kan le tam chuan kan thil po an le tam le zolang ti chu an ngai dan ani an thil kan lak lu tlem chuan kan thil thon chua le na poisa an nei tle mang ti chu an ngai dan ani bok ma se tuna kan soi US du dan hi chu affair chi alo deuh chu ani India hotu Pakistan le China han du sak zok thlat mai te hi India tan chuan angiom ve hle maya aduanga PM Modi le Putin te ati koi theilo wangin India le Russia economy thi te atingot kha ania US President ve me Swetan chuan aza thla kani
hei hian Trump do theina nei lo zia te mi dor thiam lo zia te le achapo zia te atilangani PM Modi chu Indian mi sangha e zong te alo nei le bong tu te le akai noya e zong te ta na ding tlata Trump tariff ngong lo ma chon tur hian ama mai ba ka India chu a in ring atiani kha Trump chuan hawai mim pekang apple la almond zule thil dang then khata te India hian tariff ti niam se adua hei ba ka hian science thiam na manga achi ti danglam vai mim te po tariff niam te a India hian zor theini se adu bokani US du danangin agriculture sangha le bong tu te lam thil te India tariff niam zokin ronlu ri ta semi puin an bo zo kang Indian sangha man tu le khoi tu te sanghaman le thar chua te lo nei tu te thlai thar chua le bong tu te lam thil te chu shal akal lo so thei hetirama e zong te ta na poi hle anga India ram sum de chu athlengin atwar thei bokang India rama hian mishing maktadwai sangkhat zali somruk le panga borvel kanoma chungzinga maktadwai zaruk somnga vel chu lo huan nei le akai noya e zong anni vote nei an tam dan tur chu kan suang tu thiam vekang hewang hian Modi tan lo nei tu te e zon na hum halpui hi politics mita thirpon ati tur diktak ani ve bok ramchang kang UK le Germany ate chuan aram mipui atanga chuta za pakhat vel chau lo huan neya e zong an nia an ram sum de chuwa an tho zat gross value added po za pakhat aya tle mani India rama agriculture in GVA anei chu za som paruk point pali vel lai ani pha India sum de chu atanga chuta za som paruk point pali vel chu agriculture atanga lo lut ani chu Central Sorkara opposition party chu kumsang ni som pakwa khan lo nei tu za som velin an vota kumsang ni som ni pali lok sabha in thana khan opposition party chu lo nei tu za som ni pakhat velin an vote to a hei hian an tir chu lo nei tu te hian Modi Sorkara rin na an ngat ngam lo tial ti hiani kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pakhat vela po Indian lo nei tu te tan chuan Modi Sorkar laka lung oilo na an lo lan tir chiam to a an boi chiam to ni kha King awang te khian Modi hian Indian lo nei tu te vote mu let le tumin a beidona Indian economy atana agriculture poimo zia asiat boka wangin India hi alu lul chunjom zelin arinom ri ani anina taka chuan US mai nilo ramdang atanga lo lut eile in lama le thildanga po India hian tariff ala sang hlom viawa ramdang ten engma an soilo lain Trump ero kan ria tangin a heti mek chuania India in tariff alak san chan angai tu lo India hi phakar kan ti main tariff alak san chan te hi ngai tu a thawme eile in lam hi entirnan soitaila kumsang ni somni pani adata ang chuan US atanga lo lut eile in lam thila India hian chorwalin tariff za somli point pani vel ala a khovel ramsang sanga atanga eile in lam thil lo luta chorwalin tariff za somli le pakwa vel la anga ni thung hei chan chu ramsang sanga lo nei tu te thar chua ei tur te chu an sarkar atanga subsidy awangin aman atlom hlom bik ti India hian Heile hetiang hi India chuan ani veri lo nei dan ala chang kang tok lova a thlak bikin thar chua atlem bik bok hei wang hian Indian lo nei tu te thlai thar chua chu aman atlom vak theilova ramdang te thar chua in ato bik tang pui vekani chu wangin tariff alak san mai lo chuan ramdang atangin eile in lam thil aron lut tam lutuk theya chu chuan Indian market economy le lo nei tu te ati boi vek thei chung lak atanga inven na tha le olsam chu tariff sang hi ani ve tlatani ramchang kang ho chuan hlok zokin hadam zokin thlai an thar chewa India ero alani lo chu tiang khovela thlai thar chuak tam ber ram panga zinga hector khata India thlai thar chua theiza thi atlem bera ramchang kang te mai ni lo Vietnam Bangladesh le Indonesia te tangyal pon India ai in rice an thar thazoka la thar chua po Pakistan alatluk lova India ai in Ethiopia pon motor chana kan ti mai chickpeas athar chuak tam zo kani ramdang product thazok le mantlom zokin India mi te ezon na adikholo tur venan India hian tariff sang abitu kani zok tariff an hiam chuan ramdang product le thar chu aman atlom dona alo lut tamanga India product le thar chu la aman atlom thei vak si lo
Indian stam takte e zon na le economy a khoi poi thei don ta ni hei hi thilom dan ania wangin Sorkar atanga hum hal na hi lo nei tu tele thil siam chuak tu te hian an mamo hlea chu tak chu PM modi hian atime ka ni zok food product ang tho khian bungrodanga po India in tariff alak san na chan aom vek a chip cherin tun chuma chuan kan soi seng lowanga a chan chu ai nang de vekani ele in turlam khi en tirnan kan han mang mai ani ti chuan India che dan chu hlok na ngor ngoremo phakar wangemo ani lowani chu mani ke adin venga atum me ka wanga aram chung economy hum hal atum nani Chaman US chu ti ropui le atumang chein India pon kumsang ni somni le pasari aram chang kang ni man atum ve mek thobok Indian economy le ral thuam in ma ason cho hi Trump hian amu theilo nia ngai theiani Russian oil le wanga shem tura chuan ale tam ber tu China hi shem masak ber om takania rin lo takin India chunga chuan tadaya Russia chian ni ve tho China chu alahim China hi Trump hian angam chi lo nge chiang takin kan thelo Trump hian Ukraine in dona chungchanga Putin rilru amin thei thlot lova Nobel Peace Prize la adong chak si White House atang mewin hello man aphu thu te apuang hiala Cambodia PM Han Manet pon Nobel Peace Prize dong turin Trump hi alo nominate ve mek boka Trump masa po Nobel Peace Prize hi alo soi photo kan Bible chuan sum tam tak aya ming that thlang jok turin min tia Donald Trump ro chuan apan in athlang kop mek ni in alangani India hian plan B anei ve boka US niloram dang sumdon pui tur po zon chawatum BRICS member dang ten en tang rualin US in luling lutuk lo ma chon dan tur relin anin bedeu reng bokani engpo ni se tu hun hi PM Narendra Modi le India policy atak taka en chin na hun thaber chu ani mai o masin